TV. Mwendo musisia wa Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba karibu ingendeni wa kilungu cha Imwe kwa Imwe ndi tuyamba hitewekeo nondo wa kuselewa kwanda tika ombotho indi yuni twavikiriana kulika na mweni wakwa olanifikie kukwatha ni wabikandeni wa studio ni kenda wesethia ni twane na nisya maundu kauta meokonia maundu ma maendeo na maundu ma uteti vande yitu ya Kenya na muno ile mbeta yitu ya mukamba nondo twasia Mutongoi TV ni ngwatanio ya mukamba tukwatania akamba onde vala maindeni wa county ya Kitui Masako na Makueni na indi county ila ingenondo akamba ni malika angete county mbingi na tukaikite kana ithi Mutongoi TV ni twakufikia vonde vala uinita wa Erastus Kithuku wa Nzomo na indi na kunenda kuokonia ndeni wa Kilungu nena na itu kwesela ili itatu kenda imwe itano isuni namba yotumane mukuve na vaindevi ili itatu kenda imwe itano namba yotumani mukuve na vaindevi ndeni wa Facebook ni Mutongoi TV na tui live ndeni wa Facebook Mutongoi TV na okufikia na kwitha wishare video isuni kendo isethia andu wengine mavikiwa ni onenania na matetheka na ndeni wa Twitter ni @Mutongoi TV KE @Erastus Kithuku # ni amuka na ndeni wa YouTube ni Mutongoi TV official na ndi mwendo musiaisia otondo twika kila wakatatu twinenea maundu ma maendeo nienda kukulia Mutongoi waku ni weva ula wanyuvie na thukumite hata kuvikia oyu ndeni wa kilungu kino cha oteti na maendeo nitwone ati atongoi aingi maimule kwa ni enende na makavikiana kuvindwa mituo na makavikiana kwika maundu mana ala enende methitwe maimathunguta ku weta we mwenende no vikiana kutetheka kwisela kilungu ni kino we tutavya Mutongoi waku ketha no kwenda vandu Mutongoi waku alonge tutavye ni MCA ni MP ni women rep kana ni governor kana ni senator no vikiana kutuma utumane mukuve kwisela namba ni sino utavya Facebook namba utumane mukuve na ndeni wa Twitter na yu imwe kwa imwe ketha we ne kulio pia kwa mweni wakwa ulani nake no vikie na kwithwa uituma ovau na inde twinake muyumbe wa county ya Masako Hon.Joyce Kamene Kasimbi nayo naenda kumuthocha studio ni akethi akamba mheshimiwa karibu sana ndeni wa studio kwa Mutongoi TV na inde chambe ni muvyano ndo wakuka mwanyani wako ndeni wa kamera eno yu ukethi museisya nikenda twambie kana se ni muvea muno ndo ndotcha ndeni ya studio ise ni sia Mutongoi nikenda tutonone na mwene ndi naendi kwa onde ni muvea muno ndo wao to join na ni kwatia ni tuiga kwatia ni anesa na ni asante sana Mungu wa Mungu na kuedukisa kisese cha Mutongoi TV. Asante sana mheshimiwa na yu nienda tuambie nondo kilungu ni maundu ma uteti na maundu ma maendeo nienda tuambie kwambia na maendeo nondo muno kavinda kala mukuna uteti muyiti vila mwithia muyendo tethia mwenende na kwi maundu maingi mwithia ateti mwitha muyatha mwenende mukeka na mukeka nenda tuambie ovano kuma ila walikilo Tongoini ngilile 17 woseleta muyumbe wa county kana woman rep wa county ya Masako ni maundu meva ala mwenende wa county ya Masako utonya kwasia no utethekete kuma Tongoini wako ekanasi kuma 2017 ngitongia ndo Machakos county mubea nondo wao nenga mwana ni mathukumeta women representative for nadika Tongoini kila na focus yemo ni maendeo na nondo otawisi kila Mutongoi edwa ena line ola wake ona kimea wakwa agenda la nene ya kukwata ni aka na kusisa empowerment ilati tonight ndeni wa aka na isuri dai kwisela ikundika na pando aka makwatele alange ni youth onayo no kukwata ni youth ukethia mena projects yo na kwa hivyo tukanika ndo tuma support alange ni PWDs kana people living with disability na mo asu okwesela ikundi teka sisia undu moka together tutonaika teka add value in their life na nyino kwasia koko common na nitwethe tena projects kadhaa sia women empowerment for example na mbeye na kwambia ukwatania aka from the ward level na dinetembete kila ward na ni ajete aka alama ikundini mokete kwatani mundu beke nandu kila chuma kwa women representative with the engumana
nenenga ao kecha gaf kana kecha gaf nikenda withie nitwiseme thini wa CBO na ta form CBO imwe ila ne mwabule wa ikundi ila siethasi thini ya kila kisio na ekwase kukovika yu tena kila tena CBOs 47 nondo withia isio imwe si award si nene muno kwa utikitotilania ati yitha tena myabulile area so na so far tena CBOs 47 kana myabule 47 na thini ya myabule so withia tena ikundi around between 80 na 150 sie thini ya mwabule so kwa kila chonde takwata withia at least nitambia na ita focus na CBOs kuko vikavau CBO zila tena sisionde nisitone tokwata mbese sia table banking table banking makwata ndeni ya mwabule na sio maenda makeka landeta ta ndongoi sia kila kikundi ukevya kila kikundi ni chakwata chao ni chakwata kinande mbese sia ni sia revolving sia dhasi ndeni ya CBO na CBO sio mambo ya empower nondo netwesive ibeti nendangayo asie maondo ala moma kuna kwa uo so mbesa bande ni wa table banking wethi utandithie utie utunge kinini nikenda gwikata utandithie ingi no itonga wethie kilomwe ni maende na support group ndini wondo akaimoka aima ukethia na moyo manena na makama na kila kikuo kila kimateria na undo maileka ikenda mambati niti that na trainings lakini ne kwa se trainings netambia ungamya nondo wa covid ila traingo tio si wandu malekate mweka usomeria ka maundu ma kwiyukilikana kwiyukilia na endi twaina programs itaina socia tema somevila basic computer undu matono tumia simu undu simu itono materia undu nitesikwesela internet na niuka shopping niyo manaicha ukikuo mbemba siumata ngalira nondo simu isi na kilondo neto na tilas mawiva wena kisomo kikinene neto no mundio uitomea simu onota high school no basic knowledge uprese abawika hata nikendo kwa information kila kingi ni issue ya value addition mheshimiwa mbwa kwa atiabu value addition tuka kuoselela bauju nende mwendo musese kethani ndi wadika na wesenga inde ne chao kiende nende ni wa kilungu cha maendeleo na maondo ma komeo kwenye uteti atwenake mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi na ulani we mjumbe wa county ni woman representative ndeni wa county ya Masa kuna twende nasema maondo meo kwenye maendeleo na wavikia na kutuelezea undu we kumali kotongo ini withi twe ayikirikana akani mavikiana kukila no atutabikana nimethitwe ayikirikana akani mase ovya ikundi na mena myavule miongo ina na muonza ndini wa county no ya Masako ina ni CBO cia aka na nimethitwe mayima somethia ona kwikithia kana nimethwa matonya kwiyukilia na nimavikiana kwa kana akani andu athinga umuno nimethwa mayikithia kana maundu ni mavikiana kwa ila ndini wa Messi ntwinake ketha wine kulyo kwake vikiana kutukule kwesela vikiana kumukule kwesela ile 3 kenda 1 isune namba otumane mukuvi na vainde vi ile 3 kenda 1 na inde ndene wa Facebook ni Motongo TV na twi live ndene wa Facebook enda o share vau mukwitha video ye vau ya unenania uyu wa imwe kwa imwe Twitter @Motongo TV ke @erastas kithuk hashtag ni amuka ndene wa YouTube ni Motongo TV official na inde mheshimiwa yuno atakafikiana kwende vau kwa value addition naende ndine wa projects kana maendeleo DTC asia okethia ketha ikundise na projects nasio nasio neto aseto kalika nzia ya value addition neto amatethe sia na ndine wa value addition we ikundi mbinge muno itethekete na maema kuma gafu maema nondo netwese maema ni makothao tumewa in functions makomboethia ukethia maema na ivela nete issued more than around 6,000 chairs ivela ngilithandatu in our various mindo na pia maema ni around thiana ala twithite tunenganite sofa na notuende nao tuambite na CBOs miabule with the more a body on them na miabule
na mena ibela matono kombo ethia alangi twithite twina mutitembete ni alamende ni amyabule kana CBO ino catering nitema support ya na ta dishwarmers nondo mathikondo mayua nemenda either mena ela maua leo nemenda ikia leo kondo kuseo isu ningete naende masani meyo ya umathethe sendene ya mindo we all wa catering aya mbitikira kukulia ovau owende na kuelesea mondo ala mwende na kwika kufikia vuno wazi kana account ya Masaku ni monete utongo ikuma valawi kana ve akala matavikiwe ndino account ya Masaku ve ala matavikiwe nondo nene sebe amwe ve ingi bete ikundi mbinge yuta Machakos sub-county. Machakos sub-county okaiba kwa gender and services. Where there are more than 2,500 ikundi. But ivye so far ikundi la toinasyo kela ward thena ikundi ta thena. Where there we are talking about 700. Nondo tena mindo. Tena 700 groups lakini ndo there you kwena around 2,000 more than 2,000 but kila tuikitene tuende progressively nena notice ye ela mwema alikile majoini angemona kweli be ndo wende na mwema ende na kuka o majasi emendo likamwabulini nikenda withi yetu ekata neto ama support neto likate kabunde siaka nateka manenga knowledge ya omaniwa ti gaf yeyoka silikali thina mebango nzeo na thina ta women fund onayo nateka sisi ikundila so far iteba grassroots si notch higher ila sio qualify nondo silikali nayo nenenga na mbesa kuislamu beonge ona youth the same tena keyop ile kati yosa youth oneka manenga mbese sia personal nikenda mongele mindo biashara sio withi methukilia isu sio ndeto that imanenga information kwesela ndene ya CBO maito na tisiokete bau kila kenge ndene wa ikundi toikite ni kumanenga training sia pottery tikuwa yangu kuyu na tika matethe na incubators nondo netwese wena incubator okalikithia tusui kwesila matumbe naende oitato suito na kikundi ketha chakwata chao ketha chatona kwe empower na mbesa isu kila kingine tebikete borders kwe borders ya isio imota kangundo nilikenete manenga checks nondwa table banking yes na mwikala mendeno wa sector border on motorbikes yambia itanenga nete motorbikes I think close to 7 na not wende na osisi ndo tutona ite project isuke there now tabi obo watu sui we've given out more than 600 lakini to sweet ya on demand mono lakini ne wamo yono sainge na the ground ne there na county government we to sweet nenga ni kondo kwa with that strength yethi aneta ende na kwen power chao akamaito baikundi mwesiko na hata ngale sia mavoko garbage collections nateka madhoya ila bins ya ukua chao takataka ikenda withieta ngolika na yuta swa mane ngale ya Joska they are doing that nitumatembelete nateka mind power na ndene wa urban mono na town centers youth the love ikona ikundi neto mind power na mindo machines ya car wash we have done that in several nondo ni situ na around 5 of them tema enable it makakwata washing car wash machine sio dhambiangali na kila kingine poshomins hivi then kuya mashinani ikundi siaka ila si apply poshomins kana mindo sia udhia mokamathoya kana teka mathoya no kethia twekata netwamada ukisaidia ketha ni maitume ya kuthia bemba ni makwata chao makwata mbesa nayo depende na proposal na undu kila menda
inondo kwe mondo tonya okulia nikenda ithi kwitutu kwa maundu ma muthembosu ni nzia cia batutonya kwisela nikenda wise ithi akwangelekanya nondo ti kwonte kwina ithi nitwakwata kithi kiu ithi nitwakwata boda kindu cha muthembosu mitatalele mundu tonya utumia nikenda wise ithi ani wavikiwa ne sindu ithi nitwasia ndini wa obisi twina secretariat ila yendeni wa kila sub county tena secretariat wa kila sub county na teba ule na kila ward tena CBO na tena chair lady wa CBO no sweet watasia mawasiliane nake getha be information menda kukumana nondu be proposal ila siandika wa either maka join CBO maka andika proposal natoka sisi undu tioka kuma support ta na kinando kecha gaf tena county project ito then wa gaf na yo county project isu niwese tetana mbonengo tongoi be sindu ila twitha atenena nisi nina tembe tengona thina wakiwu na ngona netwa losisia ekatuko nena do something action connect the no wakiwu na enambe ye water tank project matangi kunenga matangi matangi ya twasisha nondo etese silikali nditho ya kila mundu itangi okadlika kila musi wewa na kwa enenengwe nenenewe so the best route tosie ni kumatethesio kwata matangi na subsidized prices beso nini matonya kwa with monge tasia waete na itute ikuongela na teikoete tangi kwa kumusi ni almost half the price nikenda tikamatethesia itangi kangu nengo example ye moya itangi ya 5000 liters nitwese ndukani ni ukwata na 35000 but bawe na 22000 nitio kuongelela iswinge ataikwe vya transport nginate kuwete tangi kwa kumusi kiuno kuenzea ya kuma encourage nondu netesi na mwaka meme bango no methe ya ikundini malo London na kila masevu ne wona amekata masevu hapa na hapa ukethe ya imekata imakwate tangi na yo project ya matangi koko bikon omunde ne twithite titono bikia homes nondu ne individuals ila sendene wa ikundi around 3500 misi ngilita tuna maana 5 in our various middle ondo now no depend anondo be bandu tebikate kamba kuungamya nikenda to make sure asu Monday ma deliver wa nikenda tuende na tudhuko ma according to resources ila tena si in every project te ukona ba whether beke latitengewe titono dhukuma nacho nitwithate na bursaries nasio nasio bursaries to targeted orphans na the very needy students na pia nitwithate na moradio wa driving wa youth nonsema ya ku empower youth kwisela driving na tutosho kubuka bursaries mutumia anzia siba kwikira kana ni mabiki asu abini nondo weza ile akwe nitwikitonge wa mbingi onthini wa county ya Masako kwiwa kana ka kuma bandu bana kaya this school nondo akukoza visi na asima ko ne makwete nyo wita no kwandu mango ya wala una serikali katele ko this school na weza ile akana ku ainge maikuli mbona kuyombeza sia basari bembeza sia basari sia ofisi wa women rep bembeza sia basari sia county na kuila sia mujumbe ku inywita ofisi wa women rep ni mwikila sia hata kana kauika bini ni kwa kakwata nondo kuyangi mate abini yende ni makwata ndini wa besa isi to sia bursaries ilana sisi no se yute ko town troima nane sakana kalaka bine ko ya kithioko na wewe na kwa ni ta opte ye ko the CBO way na ndini wa CBO atongo itenenge to kuma kilangaliko te yosa kuma side imwe na mwasu ni ta ma train ye na ta matabia na ta monia essence ya tenda kana kala ni dipyo kwa asuma ito sakoya ne meka lande
na nitesyoka kwatia nondu tanengwa details isu nitenda supporting ya chief nikenda with the take kana kauni nidi na note kuna simu na tikeko mindo due diligence nikenda with the siana ile to support ni so nidi nitinenga woinge okwesela ku tumemeni o andwala mena mindo maka direct oka kwa visi wa women rep beke na ndo cha alabi ne yepyo na mwasu lakini lot ila nene te concentrate yanayo ni babe na alemavu nondo tena ingi tena siana mbingi na si ona si primary netema support ya nondo with ya ainge me boarding na itese mosia yone mobine mono nene nenga na example ya madam weba mwala bione ne mwala ena siana ina blind so with ya yumositosu ndo athukia nomba kolike with yewe kata ne wa support nondo tena very severe cases na especially PWDs alame onido tedhi wa support ya bursaries and I should say na sisa data ito nite bikie more than 5,000 na bursary to the moderate tunenga na around 5,000 kwa kila student na ila atete binda yanata yani duration yani ila interval twaze imwana ngane binda imukanenga nenge ngindi nikenda wisaidia elabe mwene ndo seisi ani wa kuma kaunti ya Masako twase kumangale kwa sia masinga no ena kana kabini no kwenda sana siende no zaka school by the way mheshimiwa na no kwenda wisaidia ni watete ka kwesela ambassador si office wako yuko atatabe interval ila njara next lot that inenga ni around November newe se network yeta distract wa ebinda ya covid na silikane ya betanga mbesa yisi ya chao yisi ya bursaries ya sia there are no more school going children ebinda school zambio bingwa kwa utenight number ongamwa yunende yutena tonge iwe atiende na onenga ne bursaries ne kwatia you ona ila sia backlog nenenga nete 3 consecutive quarters kwa uyu quarter elengete that inenga ne November na elengete kanenga ne January November na January okay na yo super form tekati yoso sia but basically ne kwa dao matabia either to sia second tekasisia the needy of the neediest yes kedha kana bebata we come in nene senesa twinge ukalika wethia babe bata kana totally often kana katena mbene tina onela na vyo koma na mota groups nene aba ungasi inathi no yewu mathana kwanga niabe kana kabine yepyo panaba bia them ta andu ma environment ni mo angemandeve ya sena identify all right aya naende mwendo muzia isia tuyene na tuithi wakati wenda tunene tuona aku kukenda wene kuli kwa mheshimiwa Joyce Kamene noviki na kwesera ile itatu kenda imwe 5 ile itatu kenda imwe 5 na motomani asuni ngwetha ndima soma Facebook ni Motongoi TV na tu live ndeni wa Facebook na via ndeni wa YouTube ni Motongoi TV official Twitter ni @Motongoi TV ke @rastas kido hashtag ni amoka na ini nenda kwamba soma motumani o kadhaa o wakubia tatuana ndeni wa Facebook alama ende na kwatiania naitu uno etwa Victor mwenyewe asia Kiambu City ndani ya show ni muvea Kitumbi Junior bazo asia following up over Ngongweni present Ngoma Somba ward kura ni kesho na ndi anduma Ngoma Somba kura mwilikano ni mudanyani wa oni mubigena kwa email na kunyuva MC ya ola mukwenda Lydia ndela na akia asia Kimakimwe tuko live Kimakimwe ni va account ni ya Masako na asia osu endeni pio Papesho Alexander na akia asia katakosia Mtwapa Mombasa tuned and clear as usual na ndene muvea muno kwa alama ndene otuma motumani ndene na kutumani ngwetha ndi masoma na oinge ngukuli tinukese ulwa tondo twika kila wakatatu twitha twithoima maundu ma utongo ina maundu ma methukumile va ndeni wa icio situ muno ward Kiliumbunge na county nwanyivie governor nwanyivie senator wanyuva women rep wanyuva moyumbe wanyuva MCA na kwa maundu ala ebinda kampeni
wewa ngamweka ngatsolia lelo no ngamweteke wo maundu aso ni meani na utawe mwene ndi watete osisya uthukumi undu wili kwa tutavyo undu wili nondo nikanda usethia motongo no wethwe atongo methada maundu maingi no wethe olilwe no akaindwa weti ndi wamulilikania no avikia na kwose tambia na wakavikia na kutetheka aingi ni matethekete kwisio mbinge muno atongo imavikite na wethwa mai kama maundu ele atatu kumana na kiyo cha enende kwisela vano kilungune kino cha maundu ma uteti na maendeleo ko tutavye uthukumi undu wili ndi ni wakisio chaku ni ile itatu kenda imwe itano na ambayo tumanemo kuve na vaindevi vaimbesa wote lwa wavikia na kwitha uituma utumani wa kuvau nende mheshimiwa ndisi wakwaku ni kwate vaike ndo tunavingianza maundu ala mwethe mwikite pekilo kingi ne ebinda 2019 bebinda kunaenza na onoyikwenza muno request it was just like now yes but on akauyunigwa more severe nitwanenganie relief food galikwa ya masinga mwalana yata and I think you niende ona usukuma nikenda withie ninabikia isio imwe na kwa a challenge nondo either a limited kila nanengwa ita UNSA netele around 700,000 sia usisi tetho wa relief food county nene but nombaka at least ne make sure no na reach isio oimwe ta women rep na tawe wakwa ni concerned na mwene ndi na kubinewa ondo obineye kwa uko unitwetha toinenganeta nenganie ebinda ya covid nether na otabia ila taongamise bursaries nitaitwa iteliketengane na itanenganie masks tadio go round tematabeti temasensitize obo wa covid-19 tanengane masks sanitizers maskuluni na deni wacha timas makanisani muno yes na markets na tatwa water tanks isi odhamba moko deni wa masoko yeah na ende mheshimiwa peke lokita wa ngwatamio na deni wa Otongo kwangalega ndeni wa county ya Masako kuya Otongo yengi alanyo bebe kaba na be senator na kuya swangi onde anyove na masi akana kabinda kala Otongo imadho kubaka vamwe maendeleo nimeonekana cheni ichoneka ndeni wa kisio wataniwa yaku ya uthukumi ya mundu ma uthukumi na Otongo ya langi ndeni wa county ya Masako ilanja hata nibethito bena mukusa niyo kana mwithito mwithukuma nesa mwe mwamba gutethia mwenende ekanasie ndio namo kusanganya muno nondo kila mundu ena line ola wake kila kebo ila nathi mashinani na newa issue econetie county government nenenda communicate no la concerned waziri ola wengalesu ngamotabya sehemu fulani tayune newie maya wainene obo wandawa itabikete ndeni ya masitali kana they are having issues the issues they are having okay they are nabika na viene matabasia nentinene nasia tayunga kwa manona governor ngamotabya sio kimao andumenene ya malelo they are real saying they are waiting they want a lot to be done na wali vote ni wona itambia yoso kana ikawakinyiwa metho neta ekanasie ona mama asia metele ombesa kumolo na ewe sedwi mama se priorities but kila kibono mbakanga ma address na ngamatabia there is a problem here kukune wazaitambia we matabia okay they are no na report ilata na tembe angalisi ya mulongo na their garbage collection garbage takataka we mwingi ya kiko kingi nene we are concerned na none konasi mo at least with the concerned people element in your account ikenda with the mile mo setani na angini aheshimiwa ambunge niwe sina mawe ya wa maskulu na kusisya maskulu na ngewa ya security kwa hiyo I think kila mwate mbete akunete la inyola wake bayaeleza be ni conflict of interest lakini wona bandu papa ilo lungwa notabasya the concerned party pesa ile anibe kwata ni balungwa nesa nende ngukuli muno ndo ya minerep ni waweta muno maundu maka na kwi mathina metha kibathukanganyo wesisya na tawithi rotembete muno ndino account ya Masako na evindo ilo time univeta women rep no watu eno atembete kwa na mathina ni mathina mevala manene piu maile kwa address wa na utatito ndo batonyeka
kwa address ma akandeni wa account ya Masako akandeni wa account ya Masako ekanasi akala nonete ni aka ndiwa ni metha meabinie muno ndene wa chao ndene ya misio na eme need a lot of empowerment in fact be bili ebunge twendo sisi akanane manengwa stipend kila mwezi wa mwima kamande ya wakendo nondo wethea akaingio na maitho kuma ekamesi managers ilama manager aba umusi na no menda certain o mbesa resources ya maboost nene usome thia ne watiwa na newe sene saka ita mama au mama enda ambe makatiaka no kusomethia na kamolonda ekanini no ko need support na ewe se ndiwa ne makothao likelwa muno ela matiwa ndene amosi ukethia neta I don't know neta maiwa ba in the periphery maibato tatenge baote akandiwa issues netiende na nena nisiambunge nekenda wevie ne mewa na ne manengwa na mewa me in their rightful places na manengwa ona either ne mbesa me onengwa makosa makathukumithia no kethia ni moethukilia na emokilia misisu yo kila kingi nitembete ngona a lot has to be done nenge waya akana ka kele tu na defilement kana kubukwa ondoswe wekathe ya mononde ni wakamba and it is happening silently na ni nipyo maenda au report na cha report ya wawewa nikimine wako kwa tumea kana kangaroo kana ulokwe kate no kathekate nikenda make sure baye kwa ni ibambe ne waikwananga there are a lot of isuni mwenonete na I really feel for these young girls a lot has to be done na vinola ongeni experience it na tembea ningewaya drugs ndine wasiana nesito amweka imale kilenda wani cha kumila amoika na dutenena as young as primary schools nene kwatete reports notitatao thinga nena niona chiefs ila sibo nga ma isio isu nga meaite suisie na OCPD netase yuta OCPD wa mwala has been very helpful twamunenga information no wenda akadig na katia nondo it is everywhere dias ya mwala wekwe kuoka koko ungekuonde it is everywhere lakini na kwata information ene yaka nondo nene kodhae kalandea mo tutabini kenda tevikiete mane how to wash away this aya kwisela ili tatu kenda mu itano ono easia boni etawa boni mama Kamene ndeto siake sie sawa mwe athukumenesa ne musio kama ngangi kuma mwingi naende mheshimiwa wa athukumenesa osianga lako sia mwingi ni pole ni kuma Kitui East kwa mheshimiwa Nimrod Mbai twimukulia okwandaiya nikana atuonganaisye useuvya wa lelo kuma Chongwe mupaka mwetika town okwandaiya mheshimiwa Nimrod Mbai ni wavikena kwitha oyo lelo so kuma Chongwe nginya kuoya mwetika Mutongwe TV niko ndani Kennedy Mwangangi nikiwa Kitui Chandui salimia mweni wetu ni wakethwa aya ni Dani tutu kumatala chako ni congrats kwa kukwata ni akamba ni muvea God bless you na wikethia mheshimiwa sana ndi naona wao ukethe tu muno mheshimiwa wawende na otethia wia musio na ndi unge asia ngulilie mheshimiwa kana nongwate wia kuma ofisini wake ni wa life mbinye monota mundu muka na ndi mheshimiwa kauka maundu mama wia no thiniti andu muno no ngunenga mwanya weseithia no wa nena na enendi onzila matonya kutumia kwimanthia okawia okavano nondo andu onthe maisani ofisini na kwiwa mauyangi na andu ingi menda kuvua akili weseithia ni makwatwa Mutongo utonya ukomonyenzia kuno nene akauka maundu mama wia hai Mutongo TV wakwa ni Mulyungi na tutonyewe bohol mwango mutwa ng'ombe ya maji tutonyewe na ine mheshimiwa Mulyungi we wotonye bohol bandu betwa mutwa ng'ombe ya maji mheshimiwa Mulyungi ni wa Mwingi Central County ya Kitui nange unge easia Kamene Kasimbi sunguka o Masaku mwala tala na kangundo
na indi wewa ukamanya kwiwa masinga yata na katangi voters are waiting na indi mheshimiwa kale kwa masinga no bikite no ono tetakana masinga na yata na katangi isizo ona kila ndona asia by the way ndene wa CBO zilane nasio I think CBO ya Katangi chua is one of the most active uyebo na thina ikundi mbe wa 100 na nene bikete bona nakuya they are very active no ese teibike ata oniyoka walika ko yande nemeke lingi area isu sionde tuende tetekwatete asami alama tutabete projects la menasio nienda education amo makatutabasiai mo ikundi sio siba na meka ata no if they have not started, they have not taken that step makalika ndene wa CBOs kanabe undo meka nena youth nena yo yata pau katangi thika seedlings thibanda mete na mindo in fact you tena matwa ya chekcho na matwa kuina mbua kuina kewu ne mambite kuweka project eso but na ito tiendo CCI kuketha kutena kewu netenena neti ya county government kula kutena kewu kabisa mekiwe mainzewe boreholes nikenda within na ito italika on either piping neta maite kewu bakubina project eso yo yes no mheshimiwa kauka maundu mawia otonyo kanene ata nondo thina wa wia withetwe muno wikinye kwa mwika ingi vanthi itu ya Kenya na okamba kwa ndo ingi muno matewe yani ndona kutabia youth yito kila ndo no ma advice ni mawea economy the biao netwesinesa mawea ila covid enokie na masama mawea manani nibwa andwe manakati iwe down na kuina mawea nesa nye kila ndo no maaji ne masisi nondo ndene wa kila mundu be ondo tono kwika tio beila ne believe ya calling ola wito nye moka nengumonia trainings kula matono dhima kakwata training me sponsored ni silikali makakwata ujuzi no na yuta electrical ona wae makwandi kwa permanent okakwata amawea oketea wa mawea tisisi industry sila siende plumber na iwo ndatekeno tena intake tiende na kosa youth nikenda matry training nikenda with makwata skills no to na imanthia o wetele wewa white collar job wina wiongi konza ni mosa and mamu thembosu tio ko kwena myako ona ndini ya malelu emphasize youth yito maikakitete la mawea mama obisini nondo na kwa emea nye ndio mataumo bongo ndiye ndo kukenga tetinda abakonza tetwaite siana tetwaite list maithi mayoso siana ile kana mayosa kana kama na kuwi na siana 70 uwe na matumaini yemekwoso nondo na kebe mutongo yonge utwaye ungeatwa what am I saying ne masisi nondo there is so much they can do right keyo piebo nayo thiendo ma support kaone kasi omo no Jeremia mbo vyasia moya karaba tuko locked ne muvya Jackson asia Keria Kasimbi muno na wemea nenda basari yakwa pan majosh muimi asia ni ovake twinzini twiva mwe muo wake wono otothenia ko kindly ngelo ashungulikie aya muo wake bo county yake twi mheshimiwa ngelo governor wa thenikie indi Vicky Rita ya asia kangundo siande in hende mheshimiwa anaona masami tu na mabaya maendete muno nendo tusi maundu mote tfande no elembere tu akamba twendete unyuvanini munene batile miba kubi okenda wese then twali unyuvanini wangili ile na miongwale na ile na ndino elembere tu akamba ne kwethe na osiasa ombinge we ama kusiti ngale kweno nengu tati ingi makomela makasi nyene ngwete kibela cha president na kone ngwetia nainde pekela kito ngwatanyo nepethito atongo inge mayita mayasi abeli na ngwatanyo atongo yame kalende makwatane thukumiva mwe nene na wasi omwe uzeli ya mwethi ona mwethi bageni ntebo ni mwathi mwikata mwena wasi omwe wazende ni wa elembete tu akamba nicho kile ana ndo nethi na mwa uthi na sia ndongo isa ithia sina ngwatanyo thina munene withamo tawi mutongo ina tawi totongo ina thina munene wa kwemo kwata
kuona ndongo isie bamwe kana siuka bamwe no nitase no ndongo imwe sienda either sina fallout nondo sina self interest sio nyene nesenesa the biggest and the better picture nila toka ivionde there is no doubt there is no question ndongo yokamba ni Kalonzo Musyoka nondo onoka sisi ni wewe na chama cha Wiper nicho kinene kedha icho cha katatu mbunge ndene wa ndeito it means we are there, we are vibrant no ange menda ukusia mayo sideways mai makekata but teka mana toka bamwe na toisisi ondene wotongo iwa asumbe na nondo wa 2022 tena siama mbinge na netuona Wiper the end of the yoka we have managed to inaoka we continue talking and reaching out to others na notro enene sako kote yuko vika December a lot will be happening na nyekilangu asia akamba tusisi tose alama tena kula ni momentu tuongeti na nondo numbers matter na none newe ndongo yimwe yako ya central yanze nyamuno yasia 1.5 million siyo matter ni ndo mwe ona 2 votes 1 vote ne matter amono na ifeta akamba tekwata ne take registration teinena nondo mwe nondo at the end of the day kilomwe aileza yendea mbai yake maendeleo na kula 2 meter with ifyonde netokela teyona development siebo na siemethone. Okay, mheshimiwa no aweta chama cha Wiper no asia vaya mbunge no tacho namba 3 nicho namba 3 indime chama kyo kiemo na chale ko kambane na aingemedi to me unajana wethi to chama cha UDA aingeme kulia chama kini mwisho kwa chama cha Wiper ndeno elembe wa kamba chama cha UDA kila ndona kwasia kendo chambe iwo monde usangeke kotithaitha kena nguma mono but and eventually meka lande na masisia na nondo no way wo ko discuss na every other time we comment let's cut yoka ano alando mana ndene wa Jubilee na itese kuma 2013 koko vika 2017 ondo maneked na ibota ilo masses na performance yo na to yansia nesa kedha beke ndo naiwe cha wetwa na corruption nye neona no a way of kwe redeem nekenda maumelando ne mechekibela the truth of the matter netuwe kalande to sobe up nondo a country is bigger than a people than politicians a country is bigger than politicians nene kote atete na nomba kato sisi wote yasi anganyae na anganyae na nyona ene kati yose nga youth yito okay wa maikulia wo ya youth ange maiba like serious kwa yu kila mundu ekiaibiti adhiba yako no na moral situ metuo yito no mbakati elewe kukwata tongo yaseo maka drive ndino with it you na maundu te ye get ya hyper nekindu kitwa UDA chokyo tikachunguzana tikai every detail nondo nene sinesa tikai ya tongo ya on the I'm sure His Excellency Kalonzo is be the most preferred candidate but tienda hyper na tia all that glitters yena maundu ama senze mama inge tia ene chokeseo no na ndwembe ya mundu wendi akwaya wealth wawe asendwe ndo manayumie ba lakini nondo ne wawe bona emuthe alika beitha bena mwisho mwingi muno. Okay akamba masia kana kweyate netikutona hoingi makwaze kana musemba weka no yasia no sainge ndimwe ni tokanganya oba iniwe ndi mheshimiwa twesisa atetelama kulikebela cha president bena mheshimiwa Ruto notangasite twazisya mheshimiwa Raila na akondo endete na akiona myama kuketia mheshimiwa Kalonzo ni waite kwanza aizenda kakwata mundu kwoko yingi evinda ya katatu na asena kulikebela cha president ndi pena ikulu eno ya kuthio kande ya Kenya maima andakula Raila na Ruto
ni malikangite kundu kuingangi almost wakela muthenya na ingi maisukumia nini kagilungu kitwa ikumbia siasa na inaona ene ndingi maikulia niki Kalonzo Musyoka ote olikandini wa iswingi ta Rift Valley atuni tukamwigwa na ko Kisumu awayoko na campaign na indi muno ati ukova au kamba kwangele kanyo ni no manaiva ngoma somba maikunia maleve esho mwewa ola wa chama cha Wiper maze aye Kalonzo ndaile kwitha va ile kwitha kina mheshimiwa Mutula kina mheshimiwa Kamene na halangi machama cha Wiper indi mheshimiwa Kalonzo ile kuyanza kana mbosungia na kau nondu ne naikuo ona kwa niendeo na ukunelewe na timu the no indi ilata ikuo nye andu ema express ye makulia na koi mutongo igwitu Kalonzo no uko tikamwona mokuka I think no perception nondu mewa aivi kondo ila kwena elections yokete tio o drama up support mayenda imagine kana ila wa drama up support kwa senator that was just was a bigger seat but namo meona right ni menda ai now ye kulia kwe holiday we makosa mao aivi ko stand na chama chake bau na nema kwa to exposure ne watembea na ndeweke na principle may willing kuka na imoka andu nyene naibo na nema nenda ai natika me nitio dio monenga report pengine report siyo na nenga wo kuma area na area sia it is good or ai na kwa tandu matono motwa I don't think that should be ya leso na context ya niki aenda kuiki kaune kanini baikendo kenini omana igoti kenini teka emochosa iwo wegwa na mondo mambia ndia muye waipaya it is all about politics na kila mundu anena kete ata kicha umbea Kalonzo ndatembe yako ukonge tena inake Nakuru ko thiba you media na nyunyo muosisia elata viko give us good coverage kana kiduketha mubika ko ba ukamba no musisia moka make sure clip ilate ko ya na nyune mwekata taina kekerenyaga vija Nakuru kione twainacho na kile kirenyaga akomanite na governor tiwo ni wakomanie na governor na ukomana na meet the people au malako tamina kuko no wekithia kamba kana mheshimiwa Kalonzo no kunita campaign nesa bayanza yes no let's follow him and let's give him that support no ise mundu wenu ona the way you praise ni wako kwata bina na energy and let's give him this support take that na ndeka na tita wenda na no he's there and he's moving he needs our support kila mundu achia timela yake are we cheering enough are we cheering enough are we give him ile tatongo yo naito taileza table back you let adite nake omana na kwa de sani we nondo oyewa atiwe no aheshimiwa kamba memoka like serious tienda atiwe now nivyo tikunange moko na teyuma na te reach out onaito na kuyo na friends or Nzaluo or Aikoyo let's sell our candidate let everybody talk good about him not only to say he is I'm sure and I know and for real he's the better for this country among those that are standing yes alazima ongeme wena musalio kasisi they are the ones that have a better na ondene magwetia usumbe na mendeni wa oka na mendeni wa oka na newe mayase no mo emese na nemese what they can do for that they have come together na measia any if they sit down they'll agree and they'll come up with what candidate tiogo but you mo na asia nyendi asia na nyendi kai kana ndi support mondo we are there sindu you have to negotiate in politics you have to mheshimiwa tuiminukilelia be kinocha no asia mwailo mukwata ambao naenda support ndi bekiki uka na beo bino Kalonzo isi ainge matongo we makua maithima yose vela siona mayolo newe na univo kitekino cha aheshimiwa ainge makwende ivela na alame ivelane machama cha Wiper mume malesa amongo wa Kalonzo mwe lesa bu bebinda be na report yomi wene ambunge amwe na senator county Kitui mheshimiwa Kiyo kana Kalonzo aema kukwa yani ethano ukwata mondo ngembao mama yenake na inge masukumia athiye weka inge makwasi ate mheshimiwa kethimani Kalonzo na chama cha Wiper aingi maleza ituo cia kenege na mose vela
momo skume obaloka ole obaloka no sawa ende mone makwatebela sio nduko na kiuta kithete kithenia mono chama kicha wipa paupe na problem but what I look at lakini momo mebo batongo mamo omundi une naelewa moyo nondo nini sinesa benefits kana maosio alandi kukwata akasumbika so that would be from deep down me ninaelewa moyo na naelekia biti unless ni so self-centered ni silio bo wakila chakwa ni siteno sumbe na musumbe museo ni womthi on account ya masako tito notetheka omundi ni sitena governor museo tena governor museo masako ona weyoti ukuna ti struggle will be much more easier. All right. Haya, mheshimiwa wiange mokole yes mheshimiwa ni wa serve ta women rep 2022 kecha governor ukwetia 2022 nimete Mike nambo mina wa women rep nambo dokoma na nondo peo projects ingi gwenda duty at a higher notch with the not eto no ambia farming itotaka tekatwa products nza tekwatene now we were coming together we are formed in these 5 years nitise nondo tutito no dhukoma at a higher kwa we Mike nambo dhukoma second term haya mheshimiwa no atangaza we second no kwenda second term ya women rep na ndi vabe mundu nendo soma motu mani nondo ne twina ndatekele to mine ni member wa woni mwe CBO be CBO itawau ila ye lower kaya wa kani ward ila ye kisione cha Emilini county sub location Kathiani sub county no moma tangi ando komosa wa na kimanyano nondo twisa kuona ando maetewe matangi kisione indi vala matavya watu yesi onati member ma any kikundi check on this please ni mumbua ono are the issue serious mano ni no tunenga contact yake nikenda te modify ola makoma ne ande ne wa mwabulio munene with the makwata information in fact ndi say na ile ke kani aware of that neither no kana contacts okay the eta manenga sionde kilankaliko no la wa ile ibikewa nondo nye moyo wakwa ikwegwa kilomwe emubikie na yasia information no mewite nesa na ine ngonenga namba ya kiosu kethwa nikendo isethia ni wabikiwa nesa na ni watetheka aya na watabyalangi tiwo aya mwamwe ambathia bandu tonya kwata unjuzi unanene undu kwasia no utele andu kukwata unjuzi sindu cia muthembo su ni mukule ivinda ya kura ni watwiye kana tukenzi wanzi ya lami kuma matu tukatangi na bado kwa utwika ata ni feri kisilo kuma ikombe lelo wiba lelo yase lelo amatu katangi lelo amatu katangi ai lelo sinawe selemo teme maram wena maram no ni wate lelo account tu no lelo account yoso osu wa national government in fact ni kwatia ne wende na utendwa nondo silikale la ya national nenda ulikela viki emindo intervention musumbe onaikonza malelo alona nengetwe amwe alatena kodhesi nitamwasu aya katumine nondo na masameto mali mwana kana somewa mudia hello motongo hii ni Jackson kuma kitwiki sasi salimia mgeni wetu sana Nende ungewana asiangulile Kamene Muthesi akikule ward ndili ni mananja ward ivinda ya mwiso kufika kuya indi kuno masinga aine na iko mwako mheshimiwa azia na iko mwako yu na ine motuma ni maingi mwana mwa wakana na mwa wakatano ni na ingalisu na nene siokete no siokete aya yu mheshimiwa nena na kamba nito ya kuyamulia okwanda tike mwendeni wa kamera no 2 minutes kilele mbaito mbaya mukamba thine binda ya tokile tetalwe tiba mwena tena ngwatanio nini sinesa be maendeleo na be maundu maingi matiele indi nondo netwese 2022 ne yokete nziemwe ya kwaelia na withie netito no tambulika na twina negotiating power no ifyonde withie netongeleka voters registration netongela yela alama tena voters nemuika
ni youth yitu kana umawitha aise voters card yake tafadhali nitukile tuiregister na tuinena na wasiomwe. Siasa sibo, siasa sikai. Kila cha muhimu ni ku make sure nabo nitwamanda ndongoi na ndongoi ila itono perform. Tikaetewa hyperness kana ukatapawa ukatha wasiendo ite practical. Nutu sisi atongoi genuine atongoi mena sincerity ndene wo na mendo deliver. Na ndia weta aka muyume ala motali kandene ya mwabuli ola ni formate ndene ya kila ward kwisila ikundi sienu tukwatane nikenda mwethiene nwe mobike wane information kila chonde kiende ndene wa chao ndene wa isio sito sielembeta ya Machakos County ne mobea muno nondo wa mbethukisia. Wow, nende mheshimiwa ni muvya muno nondo wa kuka na kwa ile kilungu cha wateti na maendeleo na indi asisi ingi ni matuma motumani na kila ndina asoma wa kutafadhali nondo kia nondo masaa metu matu itikile kufika bau motumani ni maingi muno kwisila Facebook kwisila ile tatu kienda Imwe itano Twitter nginya YouTube motumani ni matuma maingi muno nende mheshimiwa ni asante muno kuendea na kuthuku maene ndi ma account ya Masako tutaka kwenda yengi otwende ne siokoka na ndi wetinda nesa. Asante sana. Right, nemo bea monono ndo onenga mwano na kwithwa twanena ni nando. Yes. Asante na thimo. Alright, nende mwendo muthesi atwethwa nake Mheshimiwa Joyce Kamene Kasimbi na ulani we muyumbe wa county ya Masako kana women representative thini wa county no ya Masako na kwa nitu Erastus kithuku wa nzomo mwendo ni wa Samuonza Kamundili ngwalo kaingi studio na vilingi wa mauvongo majitekela cha kiteka thini welembeta yutu wa kamba na Kenya yonde kwa oyu tuanesa no yende na kwikala mitambo ni ya Mutongoi TV nondo no yongwatanyo ya mukamba tinda nesa. Inu ni Mutongoi TV.